Félicitations, encore une victoire. Est-ce que ça a été différent des autres années? Ouais, ça a été très animé parce que c'était un rallye. L'année dernière, on a gagné ici, mais le championnat était déjà gagné. Là, c'est un rallye qui est très très important pour nous, pour le championnat. Donc, ça fait 3 rallyes, ça marche moins bien. Il fallait se relancer et puis ça l'a fait ici. Donc, on a fait des belles courses, ça a été stressant et on est allé au bout. Donc, là, c'est un super moment. Félicitations et bon courage. Bonne chance pour la prochaine course. Nos vamos en el Cava Extras, aquest Nadal, doncs tots en aquest Cava Extras estava dels campions que s'enfilen sobre aquest preciós Citroën DS3. Aquest és l'equip totalment per Citroën Total World Rally Team. And let's invite the whole team because this result is the result of a team effort. Here we welcome the whole Citroën Total team coming to join their drivers in this wonderful victory. Enhorabona per una feina excel·lent durant aquests 3 dies, però encara falta rematar-ho. Queda un rally per celebrar el que seria el títol. De moment són líders amb 7 punts d'avantatge sobre el Nico Iacone, però encara falta el rally de Gran Bretanya. Queda una prueba, por lo tanto de momento celebran paso a paso el vehículo que se queda arriba. Y por lo tanto, nosotros vamos a colocar ese podio olímpico para hacer lo que sería ya ceremonia, el acto de la entrega de los 3 primeros clasificados con los trofeos. Nosaltres, mentrestant, cridarem també les autoritats perquè s'apropin cap a la zona per ajudar-nos a entregar els premis. Tenim l'honorable